Chisa balaleli motse community radio station lokhuluma ngoMkive Msiza hlala eVaterval. Ngike ngaya kwamotse ngiyofuna ihelebho kuba umremo. Okay, wathembisa ukuthi uzobuza nangambali isithembiso sakho isiqinile bezile nje wabhizi thokoza kakhulu thokoza ukudlula ukuthokoza. Singeba kwajana eVaterval isithokoza kakhulu umusa wabomremi. Bona bakubizile lapho babhise baqedile ngiyathokoza. Thokoza kumatuma wabulela rumile ka baba mremi ba rumile re thekgemetse tshwe re tileng moya re khonong tushaka yona gore ba tsena ka mae ba le tshokolonyana yo re ba dira ka re batho ba ga ba tja methala ya maoto gore o ba le bothata re le mo catering so ke phethile bile re feditse bo bereka motse ka sesebaka re tshwanela gore re tsamaye ba tšeane ke gopola gore ba ta sala ba dutse ka mae o mo botse jalo.